Hibentukin chan cha chan du nung akan serpia tu kompetiam masih bigo mintiang tang tes kau se tu ni ork chuak ni zoom tu ulanau nulapa nan chunga lunglop naktam pi kan ngai pathian chona champe ko na se timite kha wanchim kadu atu Hebrew angan pasari na kulunga chung kan hu mi jo pakhale pakhat hun khat a ipum nang mang kha ngol ha usi a cheu ni chun ngol ko na men se lo kan ni chu effort chin usi zai cha dia boi pa ni chu anai chin lang mang ti kha kan hal cha effort chin lang mang ka usi tia Hebrew tel tu ne te chu cha CBC zoom tu ulanau kan ni kri fa bu jo kan ni zoom tu jo biak em hun khat te rain pathian thang that ti la tha jang lak ti te he ngol shim ha usi ti mi te he jang fa kan non ha. This is what the Apostle Paul, I believe, that wrote the Hebrew book says. Let us not abandon meeting together as some of people do, but encourage one another because we know that the day of the Lord is near. So let us not stop worshiping God together. Let us not stop gathering together. All right? Even if you're sick, still come. Because every little excuse turns to habits. And I pray that we do not build a habit where we stop coming to church. And to me, Minau choir kan saklo mi chunga shroi tu upate an long nom lo mi jong nan umlai kan ngai thiamu timite kha jangfa kan non na kama idea in minau upa leng kan chua cha tu ni jong na din ka wasi thaton thong thak ka chingma mi jong asaw lai cha idin ka wasi ti minau pol kama ni katin ha ruanga si makai thiamu timite kha shroi tu upa nan sia member nan si jangfa ka chan non ha e tu ni atoi tin atoi tin ta ti marketing ha saw non ta marketing ha man zau tin house city kdu mi he kot khat na chohan angan pakhat asalai atu hakan naw nu parchin avan ken re pi mi kha salai chu chan sang fa na tin bible cha kot khat na chohan angan pakhat van kaw veu ti sang fa kan non ha. Would you please turn your Bible with me to 1 John chapter 1. We're going to be studying the whole John. While I am preaching to you guys, I'll be preaching in expository preaching. I'll be going verse by verse, books by books. So if you do not bring your Bible, it's going to be very boring for you. And expository preaching is very boring at first. But as you continue to listen it more, you will understand the Bible more, and you will get a glimpse of the Bible more, and you will taste the sweetness of it more. So my brothers and my sisters, do not give up until you taste that sweetness. Kainan sini thong tha ka chim fatin te he marang ne expository preaching anti mi te in chim kho kar zuam lai majze da si ti si chon verse by verse ten kal le cha uk by cha uk ten kal ase tu ni ban zaun hausi ti gdu mi he kot khat nak cho ha angan pakhat asalai mai le pathian ni thong chim na chan tha ka bek si chon kot khat na cho han angan panhi ka ma zau than te lai chu cha chun sang fa nak tin nam bible cha iken lang mangu ti mi te he pu pi chung te in sang fa kan non ha thong cha kan chim life tin te se bible cha kan real life tin te ya bible cha kan real mi cha ok he ben kan expect lo zaida a context si ti mi te he kan thai lang mang her ma a context bo chu pakhat na kan zau her mi chu mere sa fan ta kan expect zaida kan thai her mi chu hi cha ok real mi he how ni da atil mi se who wrote this book ti mi kan thai her zai ruang ati chu mi chau kan real mi hi how ni da atil mi si ti kan thai lo si si chun a contest kan thai lai lo hi ma a contest kan thai lo min alang ta avan chu pi mi chu a chim mi kong am han lo ning ilak a foite chu cha phung chim tu tam pi ni pu pi chunga dirin am han lo mi bia i ka in an chim nak ruang hi contest in fian lo rang lak ruang ase ma long si lo hi mi pi ni bible cha am han lo ning kan really kan lak kan chim mi a contest kan fian lo ruang ase chu cha chun kot khat nak cho han he hauni da atial ti ti sia chun zakhat chu arafiang lo na te in jisu zul tu cho han ni tial mi asi ti theologian tam pi ne anzum ma cha zirunga anzum ti si chun abiam hen ning te amban zau akong achim mi kong te amban zau te ama hi chu apostle John cho han ni tial mi asa kau ti azum ase I cho han ni unaw pakhat angai James ti au ase man ha unaw hi kamboi pa Jesu Christ ni min apek min ha ome machu min chu sons of thunder dia min apek na Jesu Christ kum thum chung anzuli Jesu ne achom pialion ha an ngai khurhal thiu atu ami jong an hu athi nak jong an hu atho than nak jong atak mi an se am hu mi an se chu cha ma cha ok hi zum ok ata kau chohan atil tu hi addik kau zum ok ata kau ti mi ka ne ban lang ter ma long si lo win ma chau atil le wa hin cho hani kum khwan upa ngai asa chang zai ruang ati si abiam han ning te kamen zau thi chun ka falen ha ti mi bia vai tam ma ti am han ta chuna ka van lak si kan senior he minau activity pakhat a
senior ralo biar kan ruat betua thazang kan petu da kan titika kan mai ka adi lai bia achim lai lo mi chu ka hoi len ha kan ti lai lo zai ruanga o hoi le kan se lo taksan kan manang upada usi kharau lai jong kan manang upada usi cha zai bia da man lai ka fa len ha kan ti lai chu ve ban tuk in ma thong tha atil tu cho han he abiam han ning kan man zauti ka fa len ha ti mi bia vai tom ngai ti man cha a kan hu kho mi kan thai kho mi kan zum kho mi cho kum khuain upa asi lenga zup nak jong upa asi ti mi hal kho ase e question dang pakhat ban umi mi cho how was sin that deal me say who were the intended audience ko khat na cho hon kam real tik a tial ho mi khri fa bu ar tial lo an min jong ar tial lo na te in ar fiang mi chu da si ti chon ma a tial ho mi he zup na ka bo kyau zup na ka ar fiang ka mi jisu ki kham tu kan tu a chau hang ka mi sina tial mi a si ti mi kan zup kan hu kho an zup na fitter adu ruanga a tial mi si ti mi kan hu kho. My brothers and my sisters, upon reading books of the Bible, you need to understand the context of the Bible. This is why so many of theologians and so many of preachers and so many of ourselves, we misinterpret the scripture. Why? Because at the very beginning, we do not understand the context of the Bible. So I encourage you to understand the context of the Bible before you read the whole thing. So who wrote the book of John? Although it is not 100% firm, many theologians believe that the Apostle John wrote this book. The way that he used the word, the way that the language was written, and so on and so forth. And John, the apostle, had a brother. His brother's name was James. And our Lord gave them this name, which I think is really cool. Sons of Thunder were their nicknames. And the apostle John and James, they experienced Jesus' miracle. They witnessed Jesus' teaching. And they saw Jesus being crucified on the cross. And they were there when Jesus was risen from the dead. So what I'm trying to say is this. The Apostle John and his book is very reliable and is very credible. And not only that, what we find in his wording is this. He always used the words or the language of my little children or children to demonstrate that he is at very old age when he wrote this book. If I use our senior as an example, if we invite him to come to the youth event and ask him to give us words of encouragement, he will not use language like my friends. Why? Because we are not his friends. Instead, he will use the words like my little children. Why? Because he's older than us physically and he's older than us, mature than us in spiritual as well. So John is using the language, my little children, to demonstrate that he is not just physically older, but spiritually more mature as well. So who are the intended audience? Although the Bible doesn't mention the church or the people's name, we can conclude that these people who John wrote to were new believers like you and me. And he wanted to strengthen their faith. Chu cha chun kot khat nak chohan chung man lut hau se lo real na pakhat in ka thok lai ashom thok tin arok chang mi nun nak bia kong kha cha in kan kuat na chu kan na in kan thai mi le kan mit in kan hu mi kha asi kan mit in kan hu I kan kut in kan rok tong ti ate ashom thok te in arok chang mi ne alang ter mi chu for pa Jesu Christ se for pa Jesu Christ he makachin John if yang na si ti du mi he Jesu Christ chu ser mi si lowin ser tu asina kha makachin avan lang ter tan Jesu ki thum ko pathian atel nakakahin avan lang ter tan pa pathian thiang tharau for pa an man halak ajun afa pa kong hi Johani ma arel tu po cha akwat na chu cha zoom tu nang malakay mani kinifian her mi chu for pa Jesu ki hi minung asalaw prophet me men salaw pathian ase ser mi salaw ser tu asiti mi hi nang malakay mani kinifian her. If you notice the language that John used, what was from the beginning shows that he is talking about the one creator, Jesus Christ. He is not created, he is the creator. He's included in the three Trinity, God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. You and I need to accept that. Muslim, they know that Jesus existed, but they view him as a prophet. You and me as a Christian, we do not view him as just merely a prophet, but we must accept that he is God. Amen?
เบียร์ที่อวันตีมีเตียนอวันลังตรมีเฮค่อยกาจะเอาชุนกันหูติสิจูนโจฮันทองชาจะเอาชุนกันหูอาชมทบเตียนเบียร์จูปัจเจียนเนี่ยจูอันรักอเตปัจเจียนเนี่ยอัศรติโลปัจเจียนเนี่ยอันรักอเตปัจเจียนนี้ใจทรงเวียลตีเบียร์ทองอินจีสุทองอินอัศรนาจีสุทองเราอินเซอร์มีใจมาอันเราเบียร์จีสุจูนุนนักชมอสีจูนุนนักนี่จุนมินุงคาเจียวนักอเปกนาเตียเตอาเบียมหันนิงเตกับมันเจ้าติกาโจฮันทองชาเดียวตูเบียมหันนิงเตเล่กดขันนางโจฮันเดียวตูเบียมหันนิงเตอาเลาใจร่วงอันโซมีจูฟบาจิสุคริสเซไอโจฮันนี่ใจกงนาจากกันกวดหน้าตีทีนางายีกงจากกันกวดหน้าตีเราขวเลรำกงกันกวดหน้าตีเราชงขาดกงกันกวดหน้าตีเราสปอร์กงกันกวดหน้าตีเราอดีมีจูฟบาจิสุคริกงจากกันกวดหน้าตีทีใจร่วงโจฮันนี่อาร์เฟียมีจูขวเลรำเนี่ยมีอลวตเตอร์เรานางายีเนี่ยมีอลวตเตอร์เราไพศาลเนี่ยมีอลวตเตอร์เราพงเลเบียเนี่ยมีอลวตเตอร์เรามีอลวตเตอร์ดูจูฟบาจิสุคริลองสิที่มีอาเฟียนจ้ามาฟบาจิสุกงจากกวดนาจูจ้าซุมตูอุลนาบิฮัลกันดูมินฮาจูนังมันนำหัวกาชงอินนชิมบิกมีเฮใจกงดาเซนายงายีกงมาเซวันรัวตัวควรละแปงกงมาเซวันรัวตัวพงเลเบียกงมาเซวันรัวตัวซุมตูกสีอาติมีนิจูนอากันรัวตูเฮอากันรัวเตอร์ตูเฮฟบาจิสุกุยสิติมีนาเฟียนเฮร์เออันรัวเตอร์ตักเกาสิจูนฟบาจิสุกงจะนชิมเดวเฮร์เบียดำเดียวกันชิมบิกมีเล่กันชิมบิกมีเนี่ยอลังเตอร์มีจูใจดากันทิ้งลงชงตีมีอลังเตอร์นังใจดานั้นลงทิ้งชงโนโฮยแล้วก็ไม่นั่นตีกับเบียนันรัวมีใจกงนันรัวชงคารวจริงๆแล้วนันตีติกาใจกงนันรัวมาเนนรัวมีเนี่ยนั่นลงทิ้งชงมีอลังเตอร์มากาจังวันลังเตอร์กระดูกมีจู CEBC Zoom ตูนูละป้าสตัวนั้นเสียครีฟ้าบ้านนั้นเสียช่วยดูนั่นเสียจูดูนั่นเสียกันลงทิ้งชงมีเฮแปลงเลยกลางกงอัสเดลนายงานยีกงอัสเดลโชวากงอัสเดลสปอร์ตกงอัสเดลใจร่วงมากงจะไปทำเดลกันชิมจู My brother, my sisters, if you notice the language that John uses, it is the very same language that John the Gospel uses. The Word was there from the beginning. It was with God. That Word is Jesus. Their language is the same. Why? Because they're pointing at one man, Jesus Christ. This is what we call Christology. And notice what John is writing to these people about. He wasn't writing to them about politics, money, fame, friendships. Oh, matter of fact, tribalism that you and we are still holding on till this day. He wrote to them one message. That one message is the one that saved each and every one of us from our bondage of sin. And that is our Lord and Savior Jesus Christ. So the question I want to ask you is this. When you are alone or when you're with your friends or with your family, with your cousins, what is the one thing that you talk about most? Is it politics? Is it sports? Is it celebrities? Is it entertainment? What we say about the most reveals what's in our heart. And I don't know why, but everything is in me is telling me that. Each and every one of us here who are here, we care more about politics. We care more about peng and tang. We care more about fame, money, and all those kind of stuff than our Savior, Jesus Christ. Examine yourself. Let's examine ourselves. Adik mitil he zaitin da kan thai kho. Amhan mitil le adik mitil zaitin da kan hu kho. Jo han ne fiang te avan lang ter mi chu. Adik mitil le amhan mitil chu kan hain kan thai lai ate. Kan midin kan hu lai ate. Ma long si long win kan kut in kan tong e ti ate. Jesus Christ hi Johan ni achimi kong kathai ate anun liao kamin kam hu ate malong silawin atho than nak kan masini alang tiga kudin kan tong ate makachin avan lang termi chu for bazi sukri arok nung tak tak kau for bazi sukri athi tak tak kau for bazi sukri anung chan tak tak kau ti mi athai cha a pathian ni achol han cha a ma pathian kong hi a real tu ni I fiang na se thai na se lo zoom na se ti du cha akwat na that te khan kan ti mi chu ma he ta ko se. How do we know when something is true, when something is reliable? According to John, this is what he said. We will be able to see it.
We will be able to hear, and not only that, we will be able to touch it. John the apostle was there to see Jesus face to face. He was there to hear the teaching of Jesus. And he was there when he was resurrected. And he was able to touch the resurrected body of Jesus Christ. He is trying to prove that Jesus truly existed. And Jesus truly taught everything that the Bible teaches. And he was trying to tell the audience that he really died on that cross and rose again after 3 days. Do you believe that? That is what we call a testimony. ก็ฉันอวันลังตรีมีจูโจฮันอวันลังตรีมีจูทองชาจีสุกิทองชากันตีมีอาแข่งบัลเลากุมทองที่อลวนจีอาทองชากันตีมีเลยอตูทองชากันตีมีอาคัดใจร่วงอ่ะบิดตักจูอาแข่งบัลเลา My brother and my sister, we need to understand there is no such thing as progressive Christians. No such thing as progressive Christian. Why? Because the truth never changes. If the gospel of Jesus Christ changed, then I wouldn't believe it. Why? Because the truth does not change. 2 plus 2 will always be 4, regardless whether you like it or not. Real na panhi panga kemen sau si sia chon. Chu nun nak chu hu kho mi a hong chang tik a kan ni khan kan rok hu chu cha chu kong chu kan ni kan chimi pa he arok ti mi zung za nun na kan ni sina langter asimi kong kha kan in chim na kan ni kan hu mi le kan thai mi chu nan ni zong kha kan in chim na zai cha tia pa le fa pa Jesu Christ hoi kom na kan ngai mi chung a khan nin itel ve kho nang ha kan du Hi cha kan in kuan ha chu kan in lom na kha atlin nang ha cha asi tia Johan ni avan pe Jesu Christ zai da te Johan angal hai li re na peruk ati mi chu ke ma hi lam le bitak le nun nak ka si tia ti ka chen ni nun nak te van lak ka du nang nun nak na ngai chang mo Johan thong cha ni avan chim nak a chun Nun nak ti mi Jesu Christ si kot khan nak Johan tial tu na van pe mi chu Jesu Christ hoi kom nak angai chang mi kan si ti ati ma chu kan ngai chang mi hoi kom nak chung a chun nan ni Luther kan du na ra ve na se tem ve na se hoi kom nak ngai ve na se ti kan du na e te cha ko na ma hoi kom nak kan ti mi he Jesu ki kong thai so men sa lau Bethlehem kwa achuak di thai so men sa lau Vai lam ta nak chung athi di thai so men sa lau ma hoi kom na kan ti mi he Jesu Christ cho ka cha athi a thau chan ti mi zum e pom me nun pi he ase chu cha si bi si zum tu hal kan du mi he nang for pa Jesu Christ le pa he hoi kom nak na ngai mo Vai khat ni zan ti ni ma se adang stay umi minau te phongin ka khon ha ka khon ha e zai dat sam bot nin her mi idin thak kan cham pek line ha te katin ha atlai mi na atlai lo mi te na e ka koi tlong tin he kan biak mani lai khat chung thong kan biak mang ka te su si tuan leo sa bi kan biak khau lo en tlong tin ak ti mi jo mong boy nama ni muti tin ka khong za mi te kar lop e te nama ni muti na ka khoi na ka check up jong za ruang hin ba bu cha jong career dau e thla te jong ka cham dau e te en avan pe mi te ka khura te har mi te jo avan ti mi jo meng betak kan chip lai mau ta kate okay ka chim kau ja betak chim lai lo chim kau ta kate akati mi jo nang he ko hoi ko ma ka chan re bal lo e ta kate asi ding se hoi ko ma ka re ding salau zai ruanga mutluk bi kan ni thai lo khri fa bu khat kan si ruanga peng na tlang khat kan si ruang kan ni thai mi se cho apai lo e ta kate an avan doctor mi na te na ko kho jong cha kar lop e boy pa chona chan pe se lo ta kate ka chen van nak tar ka du mi chu tluang tin ni thai long kan ni thai na tang hoi kom na kan ngai lo for pa Jesu Christ na thai ko men na tin hoi kom na ngai lo mi na sa ko men The other day I had the opportunity to call people from out of state and I called Luang and we were talking for about 11 minutes and one of the things that he said to me, Luang is always honest, as some of you guys know. He said, May, I'm going to be honest with you. I never consider you my friend. I was kind of like flabbergasted. I was like, okay, I understand. I mean, you shouldn't consider me a friend because we don't know each other that well. And then he said, but I do appreciate you calling me and checking up on me though. The point I'm trying to make is this. Me and Luang, we know each other through relatives. We know each other through church
social events and แปลงกลาง likewise you can know a lot of things about Jesus without ever being considered his friend according to John's word would he consider you his friend Johan ko khana Johan tial tu ne hoi kop nak ati mi chungin nang na tal nga mo kri he hoi kop na angai mi na sisia chun machu hoi kop nak chu midang an ngai ve kho nak ha bitak ten azuam ding mi na se chu cha a chun nan thut tik a tam deuh nan chimi hi nai nga yi kong si ding salau tam deuh nan chimi hi khwala pen kong si ding salau tam deuh nan chimi hi phai sa kong si ding salau nan rian kong si ding asalau tam deuh nan chimi hi for pa Jesu Kri an luat ter tu mi luat ter tu zung za nun nak ape tu for pa Jesu Kri kong asi ding asiมีร่วงหิงกันจุปตักแต่กันชิมนะพูนังรัวเล่ากันนู่นกับป้านั่นสินี่อุ้มให้กันจะกระสวมเราใจร่วงอ่ะตำเดานั้นชิมีพูนกองตำเดาเสตำเดานั้นชิมี politics กองเสตำเดานั้นชิมีภายสากองเสกันจูมีน้าวสีสินเดากันดูใจร่วงอ่ะอันสินกุมติกะเบียตำเดากันในใจมีจู ministry กองเสครีฟาบูกองเสครีกองเสนั่นนุ่นทัดดินอีชักโอมาหอยก้มหนักชงมีอลูเตอร์ดิ้งกันอิสวมดิ้งตะก็เสนาตีอินซีบีซีเมมเบอร์นั่นนุนจันเสียซาวันเสาติกะนั่นชิมมีกองวันเสาติกะมาหอยก้มหนักนังมันไงเราเลี้ยงอ่ะมีดังอันไงสัวอะไรที่อพังมีเขาตะก็นรกจูจ่าเบลกันดูมีจูโจฮันจูครีเฮหอยก้มหนักไงมาหอยก้มหนักจะมีดังอชอบนะมันจะมีอลังเตอร์ครีกองทองท่าชิมนาจูจ่าเบลกันดูมีจูนังครีหอยก้มหนักนังไงจังโมนังไงจังอาศิเสียจะมีดังซองนัชรบินหาดิ่งเสครีกองมีนชิมนาดิ่งเสนาดินเชื่อคนนั้นติงหามีจูโมเสสเกยจะทองท่าชิมกระเทียมเราปะเทียนกองชิมกระเทียมเรานั่นติเขาเมนหัวละการนชิมโคเราศิเสียจุมหัวละการนักอินหัวอะไรดอกมีนันนุนนักอินลังเตอร์เดียกันส้มเรียลนาปังอาลปรุกกันเจ้าสิเสียจนฟ้าป้าสินอินกันไทยนั่นนี่ข้ากันอินทัดมินหาเบียจูฮีอสีปะเทียนจูเจ้านักสีอัจฉงะมุยนักใจมัดเล่าจูจ้ากันนี่อามาให้หอยก้มนักกันไงกันตีมุยนักจุงกันเกาจุงอาจุนกันเบียอินเสกันตัวนักอินเสลีกันชิมอสีที่อาเตโจฮันนี่อัจฉมีทองทาเฮกาจะวันลังตรมีจูมินุงสินี่ก็ไทยมีสลาวเตมินุงนี่ว่าชิมอันก็ตีมีสลาวเตมาทองฉันนั้นสินี่ก็ชิมมีปัจเจียนสินี่ก็ไทยมีอาศีที่มีอวันลังเตอร์ตัวเบียสโซเมนสลาวเซอร์ชอมมีพงเลเบียซงสลาววาเลเวลอเซอร์ตูอัฟบังไงชุนเตอารุนคลาเอวายลำตานาจงนี้อัชีมีกันส่วนอังเกนไงเทียมีปัจเจียนนี่ชิมอักตีมีอาศีที่มีอวันลังเตอร์ John here is clarifying that the message that he is preaching, the message that he's writing about, is not a message that he heard from man, but a message that he heard from God, the creator of everything, the one that gave us his only one and begotten son to die on that cross. Bible jahi anung mi pathian bia asiti mi zoom tu nang malikai manikan chawlan her zai ruang pathian ni tho achuan ho mi bia se ka chanin nu la batam pi Bible chanin relo nak ruang hi asham bi chu ma Bible jahi anung mi pathian bia asiti mi nan pom lau nan zoom lau ruang ase thatin fan I check to what. The reason why so many of us here do not read the Bible is because at the very core, we do not accept it as the living Word of God. Someone who accepts the living Word of God will read it every day. I do that. Do I feel like reading it every day? No way, I do not. So many times, so many nights, so many mornings, I force myself to read it. Why? Because I understand that there's another force, another spirit forcing me not to read it. Why are you relying on your emotion? I don't feel like reading the Bible. Jesus didn't feel like dying for you on that cross. Yet he still chose that path. Why can't you? Kan feeling in anong mitampi kanum. Bible cha re kazuam lau. Kri ne vai lam ta na chung thi azuam ruang man cha athi. Thi a her ruang ando tuk ruang athi. Anong mi pathian bia si di chaw hang lo na feeling ruang real ha na her ruang na real ding se boy ba min thiang thang tas ko se Bible cha kan real tik a cheu nak le mui nak hi Bible cha ne chimpeng
เจียวนักเนี่ยอลังเตอร์มีโปจูบิตักเทียนหิมนักเช็ดนักเลยดินนักอันเสมุยนักเลยอลังเตอร์มีทิวโปจูลีทูนมนักเช็ดเลานักเลยส่วนนักโปเลยอันเสจูจ้าโจหาเนี่ยอวันชิมีจูปะเทียนจูเจียวนักอสีอดีอาชงอาใจมันมุยนักเขาเราอดีปะเทียนจูเจียวนักอสีจ้ามุยนักชิมอาชงอาจะชิมละอาปองอาเขาเราปะเทียนจูบิตักอสีจ้าลีอาชิมเขาเราปะเทียนจูอาเทียงมีสีจ้าเทียนลิมเรานักฉันเรานักทูนมนักอาปองเขาเราอาชงอาเขาเราปะเทียนจูอดิ่งมีสีจ้าดินเรานักใจมัดอาตัวเขาเราแรงอาปองเขาเรานั่งมุจนปอมโมน่าซูโมปะเทียนจูเจียวนักเสียอาชงอามุยนักใจมัดเขาเรา Every time we read the Bible, light and darkness is always mentioned. Light represents everything that is good. Darkness represents everything that is evil. Here John is clarifying, hoping that the audience will understand that Jesus, God is light. In Him there is no darkness. Do you accept that? จูจ้าอาที่โจฮันเรียนนักปรุกอาทิจูจ้าอาที่มีเบียที่อับปิตุกจูจ้าอาที่มีตินอลังเตอร์มีจูอัตังไลก็ชิมไลมีฮีชาดินงายุไม่นั่นจ้าสิที่มีอลังเตอร์ยิสุคริสต์กันคำตัวกันเจ้าหานกันบวยกันเจ้าหานสีเสียจุนปะเทียนเฮหอยก้มนักกันไงที่มีอลังเตอร์อาทินาดินมาจูหอยก้มนักนั้นกังไงที่มีนวันลังเตอร์ชีดิมีจูเกยจูเจียวนักชงมีกษีที่มีนวันลังเตอร์รีจูจ้าโจฮันเอฟันเปมีจูเจียวนักชงก็อัติมีนาสีมุยนักชงนุนจูมาเขาสิจนนังจูมิลิชิมนาสีเดียเตจีสุกิคำตูจันตุกระเจ้าหันเขาเนตีนาทีมุยนักชงนุนเขาส่วนนักชงนุนเขาสิจุนครีกระเจ้าหันเนตีมีจูลีอาสีตีครีหอยก้มนักกันไงนาทีมุยนักชงนุนเขาจะนังจูมิลิชิมนาสีตีครีเฮเจ้านักชงกันนู่นนี่ครีหอยก้มนักกันไงเขานาทีมุยนักชงนุนเขาจะนังจูมิลิชิมนาสีตีจูจ้าCEBC Zoom ตูอุณาท่าที่วันนี้รัวตัวนังมิลิชิมนาสีJohn here uses the word in Chin, it says juja'a, or in English we can translate it as for or because. This is so important. Why? Because everything that John is going to say moving on forward is something that we need to pay attention closely. This is what John is saying. Many of you here profess to accept Jesus as your Lord and Savior. And by doing that, you are professing that you have a fellowship with God. And by having a fellowship with God, you are ultimately saying, I am living in the light. And this is what John is saying to us. If you profess that you give your life to Christ, yet live in the darkness, you are a liar. If you say you have fellowship with God, yet live in the darkness, live in sin, you are a liar. If you profess to be in the light, yet live in the darkness, you are a liar. Why? Darkness and light cannot coexist. They cannot. Stop being delusional. Stop lying to yourself. มุยนักเลยเจียวนักขวานซาตีเขาเราอันตีเขาเราจูจ้า CEBC Zoom ตูนังมาเกยมาจ้ามาเฮซีปะเทียนหอยก้มนักไงอัตนาอินเจ้านักชงกูมัตนาอินครีจูคำตัวกันดูกระเจ้าหานจังอัตนาอินส่วนนักชงอันนงอัตรูกตีเราอันนงเขามีนสีเสียจูนปะเทียนหอยก้มนักไงนตีมีจะลีอาศัยนักเจ้าหานมีจะลีอาศัยเจ้านักชงกุมนตีมีจะลีอาศัยเกยมาเบียสเราปะเทียนเบียอาศัยปะเทียนเบียอาศัยนั่นนักท่าที่วันนี้เช็คตัวโจฮันนี่มิลิชิมที่มีผู้ชงนังนาเตลส่วนโมมินุงจุนเห็นเขาเมนลายมีฮิเดกันเสาติกจุงเลยนห้องจุงอินเบียชิมเทียมีตำตุกันกันทินลุงชงเรามีเบียชิมเทียมีกันยิสุคริสต์ลงทินชงมีอัฐิดีอัมหูดีส่วนนั้นพวกเรามีเบียเดอัฐิดีส่วนนั้นชิมมีน่าเจ้ามีอภิยากาเดบุยน่าเจ้ามีเบียเดอัมหูดีอัฐิดีอภิยากาชงที่มันเบียกระดูมีจูปาเลนฮานุปีกังไอจังรวงอภิยากาจงอภัยเราที่มีตำปีนันนูจุงนี้ว่าจุงนี้ปาอิดูเสมากะสัวละสิงอลปะเทียนนั่นตัวมีเบียเดฮัลดีมินุงจุนนั่นกันเห็นเขาเมนาที่ปะเทียนจุนนั่นหังเขานั่นเห็นเขาบักไรเราท่าที่นั่นตัวมีเที่ยววันนี้รัวตัวนั่นส่วนนักอิมหูนั่นส่วนนักจะอีพวงส่วนไงชีบุญปะเทียนจูเป็นนั่นเป็นเราสีนั่นหูเราสีนั่นพวงเราสีจนนั่งจูมิลิชิมนั่นสิ My brother, my sister, let's examine ourselves.
You can deceive humans. You can even deceive me. Many of us here, we come to church dressing really well. You guys are very lovely. Congratulations. What do you gain from that? You guys say things that are really nice. You guys are able to say words that are really pleasant to the ears. But those things do not come from the heart. It just goes from neck and up. God knows what's in the heart. He knows what you do behind that closed door. The pornography that you watch. The sin that you commit. He knows it all. And now He's calling you. He's telling each and every one of us. You can deceive humans, but you cannot deceive me. Repent of all your sins. See your sins. If you don't repent it, you are considered a liar. And the last thing you want is for God to call you a liar. Chú cha zoom tu ulan now. Suan nak chunga nun ti mile. Suan nak chunga truk ti mi kanifian her. Afu nak kavan lak si chun homosexuality. Nu la nu para ba iduhi. Suan nak chunga truk salaw. Suan nak chunga nun ase. Suan nak chunga anung mi vel te chu. Kam nak an chaw law. So na chung atluk ti mi cho say da se mi kong va chai sual ke so na chung kluk ase bit chalo chim so ke so na chung kluk ase abia ka van zau so ke so na chung kluk ase cho ne chim mi so na chung kluk ati lo so na chung nun ati chu cha an na thadim van ichak nang so na chung anung mi na samo silo le so na chung atlu mi da na se sual nak chung atlu mi chu sual ngai chi in pathian pet nak lung thin an ngai na de sual nak chung anung mi chu pa pet nak lung thin an ngai ti lo nang zai phu da na tel. We need to differentiate between living in sin and committing sin. One of the clear example is anyone who practices sexual immorality will not inherit the kingdom of God. Why? They are not committing sin, they're living in sin. Committing sin is you gossiping and you repent of it. That is committing sin. Each and every one of you guys here, drinking alcohol is not a sin. So you have to draw a line so that you don't get drunk. When you cross that line, it becomes a sin. And I draw a line if I get drunk. That's not me living in sin, that's me committing sin. Do you guys know the difference? John here is saying anyone who is living in sin is not in the light and they are a liar. Would God consider you a liar? Real nak pasri ka menzo si siya chun. Simhan se lo ate. However, chiêu nak chungi a ban tukin kan ni zong chiêu nak chungi kan a chun pakhale pakhat hoi kom na kan ngai I afabar ji su khui thi ni kan so nak vialte in akan thian ti ate. Kri a chawl hang tak mi chu chiêu nak chunga kan ti ani fiang e mui nak chunga nun an du ti lau. Thiang khrau bo chanin sual ngai china an ngai peng. Thiang khrau bo chanin kri nu an zu peng. Chu cha nang chiêu nak chung ko ti mina fiang mo. Pathian chu chiêu nak asi cha a chunga mui nak zaim het lau. Nati in nang malke ma chiêu nak kan silo cha pathian ne a chiêu nak ti shop mi kan se chu cha a that nak adin nak a thian nak bol shop kan se ma ruanga nikhat nu nikhat khri kan lo lang mang her nak se ma him rang hol chun sanctification thian him nak ti kan ti mi si lai mi zoom to his sanctification ti mi he kan thai her paso te zong ka san tal ruang kan chom pia long ha ruang sa khome sanctification ni nang malike mani kan fian her khri chaul han long aza lo thian him nak lam kan kal a her kan pan a her ma chu kan ma thiu ti kho nak an sa lo thiang tra bo chen nak an si khri kham du le boya a chaul hang mi chu cheu nak chung an mui nak chung an nung ti lo an sual nak nikhat Jesu Christian thiat biak an si sual nak chunga anung mi ni chun sual ngai china an ngai lo nang sual ngai china na ngai mo na sual nak nam hu mo na sual nak na phuang chang mo real na priat kan so si chun kan ni sual nak kan ngai lo kan ti a chun kan ma kan in hen asi kan chunga bitak lau bitak chu Jesu Christ ase pathian chu cheu nak ase nang le ke chu cheu nak kan salau ka van no chan lai kan thai her bak mi se pathian chu cheu nak ase na in nang male ke ma chu cheu nak kan salau a shop mi kan se pathian chu cheu nak asiruang a chunga mui nak zai man khau lau sana in nang le ke chu shop mi kan si cha kan chunga mui nak khau so nak chung kan tlu khau
kan tu khâu na in kham tu a chau hang chang mi chu suanak chunga kan nun ti ding asalo chu cha kai kri ka chau han chang ka chunga suanak zai mat lo te kan ti asisia chun kan chunga bitak lo ase kri lo ase kan za te suana angai di milong te kan se suana atu ai pathian sina suangai chi nak le phuana angai mi angai her milong te kan se chu cha na suana im hu chu cha pathian sina suangai chin kal na te in zoom tu tampi chu Sunday long ai hin raduk jawin boy ba ka suana ka ngai thiam te mi tampi kan zen ne khan ni na suan lo mo zen ni ni na suan lo mo zen ni thum ni na ni na ni nuruk ni suan lo mo zai ruanga Sunday longa na suanak nam hu ni kanu na ka suana kan tu mi kanim hu peng ding si pathian sin kan kalang mang ding si God is light. We are not. We need to accept that. I will say it again because this is the core teaching. God is light. We are not. Meaning no darkness can exist in God, but because we are not light, darkness can still reside in us. That is why each and every one of us here falls short of the glory of God. That is why we need to repent. That's why we need to realize our sin and go back to God. But for some reason, within the Chin community, the only time we come and repent of our sin is on Sunday. Do you not commit sin on Monday? Did you not commit sin on Tuesday? From Monday to Saturday, each and every one have committed sin, but for some reason, we only repent of our sin on Sunday, and that is very dangerous. But tian na nai dau na sual nak nam hum dau lai. Kawan chim than lai, but tian na nai dau Bible sa na real dau khan na cham dau biak in na phak dau na sual nak nam hum dau lai, midang sual nak salau nang ma sual nak nam hum dau lai. Peter ne zai rati am hai ka athiang lim tuk mi pa adir am hai ka pathin adir ti ka Peter ne zai rati boy ba kai chu ka kal ta ko mi sual ka si ati Fapazi suki avan nai dau fapazi suki pi avan thai dau tika am hu mi chu pathian thian lim nak am hu I khalang madung alang tari aswal nak am hu chu cha Peter ni boy pa ka kal ta ko ke chu mi sual ka si ati nang ma chu lung pu chu ngai mo nang chu chim nang chu ma sual nam hu lawin midang sual nang hu khwa rang tuk mi kan si tha den I chak tu o pathian kan nei dau kan sual na kan ni hu dau As we get closer to God, we see how much of a sinner we are. But for some reason, we are so quick to judge others. We are so quick to see others sin, other mistake, and other shortcoming. This is what Peter said. As he get closer to Jesus, as he continued to listen to Jesus, he started to see who Jesus is and his holiness. And this is what he said, depart from me, Lord. Lord, depart from me, for I am a sinful man. Do you have that heart? Do you have that in your heart where you say, Lord, depart from me, I am a sinful man? Each and every one of us here need to have that mindset. The reason why we don't have it because we are too far from sin. We are too far from the holy, perfect one, Jesus. If you surround yourself with sinful things, sinners, of course you won't realize you are a sinner. But go surround yourself with holy people, the holy God. He's going to make you see your sin. This is why so many of us here do not repent of our sin because we don't know our sins. The reason we don't repent of our sin because we are too far from the Savior. We are too far from the Holy One. This is why I encourage that you do not stop coming to church. Do not. Do not stop reading the Bible. Do not stop praying. Nasuana ng nam mo. Nasuana po jun lang hai chi in the puang chang mo. Suanak am hulaw a puang lawi angay chi law mi chu kan chunga suanak umlaw atimi pu chunga nanitel. Chu cha nan chunga bitak umlaw chu cha khurang in na suanak chu im hulo khurang in pathian chu panchang real adok na big real na pakuan pra ka man zau si sia chun simhan se lo pathian sin a kan sual nak chu kan phon ha a chun ading mi le zum ok tak mi asi cha abekam na kha lit lowin kan sual nak kha akan ngai thiam lai kan pal nak vial te kha akan than piak di lai asna in ate avan doctor mi chu asna in kan sual lo kan ti a chun pathian chu li chima kan ser I abia chu kan chunga umlo ti ate
กันนี้จะเจ้านากันสิเลาที่มีกระชิมจังจูจ้ามุยนักชงเขามีลองเตกันเสส่วนนักชงอัดลูมีลองเตกันเสจูจ้าปะเทียนกันฟูแปงเอร์นักการเอาเป็นกันโจมเปียกส่วนพวกนักการเอาเป็นกันโจมเปียกส่วนนักไงดีมีลองเตกันเสส่วนนักอัดตัวมีลองเตกันเสพาสตอร์เตกันเสียครีฟาวบานเสียช่วยดูกันเสียส่วนนักอัดตัวมีลองเตกันเสมาจูกันส่วนนักจูกันพวนหาอาจุนปะเทียนอากันไงเทียมชิมไลใจร่วงปะเทียนจูอดิงมีเล่ซุ่มออกกากมีอาศิจาอาเซนัส่วนนักฉันดูมินอสันมีจูอีลักโลปอยป้าเกยจูกส่วนมากังไงเทียมเด็ดดีนัส่วนนักฉันดูมินสันมีจูปะเทียนนี่อาเจ้าไลมาจูนัส่วนนักหูลาวินไวลำตานักจงอ่ะฟ้าป้าจีสุกินีอัตัวจังมีอบิกำนักขะอัมหูไลปะเทียนจูซุ่มออกกากมีอดิงมีอาศิจานัส่วนนักจูฟ้าป้าจีสุกินีอันไงเทียมชิมไลบอยมามินเทียมทำdasก็เสMy brother, my sister, each and every one of us here falls short of the glory of God. Darkness can reside in us, which is why we need to practice the act of repentance with genuineness in our heart. Go take the sin that is red and violet to the Lord. When He look at your sin, the only thing that He's going to think about, the only thing that He's going to see is what His Son has done on that cross to tell us, die, it is finished. And that is His promise. And because God is just and God is faithful, He will forgive you of your sin if you just repent it. Amen. Amen. Nasual nak sandubin asan mi chu pathian sina phuang lo hor ha man tukin anran ter lai. Zai cha da pathian na ti. Zai cha da nangam lo. Nasual na chu ruat na. Nasual na chu phuang ha lo ngai thiam na si shim lai. Thiet na si shim lai. Zai ruang ngai thiam na si lo na phuan lo. Zai ruang thiet na si lo na phuan lo ruang si. God will turn your sin, which is red as violet, into something white as snow if you just confess your sins, expose your sins. The reason why so many of us are not forgiven, the reason why so many of us are not cleansed, is because we hold on to it as if it is our greatest treasure. Rarin nak biya Johanne van dong ter ma jai se sual nak am hu lawi Puan adu lau mi chu suana ka ngai lau ti mi pu chunga ne ni tel chu cha an nan ni ni nan chim mi chu pathian ni mili chim nan sir khri nan ngai lau nun na nan ngai lau lam nan ngai lau bitak nan ngai lau cha nan mi chu hela nan tla lai ti mi chom piak na suana chu ruat tu ha na suana chu hu tu ha na ruan hu nam hu huwa na suana chu pathian sin phuang ngai thiam na si shim lai thiet na si shim lai zungza nu nak pek na si lai. John ended with a warning. However, or but, if you don't see your sin, you make God a liar. Anyone who do not see their sin, the truth is not in them. They do not have the way. They do not have the life. Anyone who does not have the way, the truth, and the life, anyone who does not have Jesus will burn in hell. Think of your sins. See your sins and repent your sins. Upon doing that, you will be forgiven. Upon doing that, you will be cleansed. Upon doing that, you will receive eternal life. Amen? Kachimivya te kavan kum sisiya chon. Kwat khat na chohan angan pakhat real na pakhat nim prahane akan chom piak mi cho kri chu bia ase. Kri chu pathian ase kri achau hang mi chu pathian hoi kom nak kan ngai chu hoi kom nak chu midong kan throm bin ha ding ase mu chu hoi kom nak chu pathian thai so men arami salo mu chu hoi kom nak chu kri kham tu kan chau han nang an arami se chu cha nang kri hoi kom nak ngai chang mo kri chu na chau hang chang mo pathian chu cheu nak si achunga mui nak zai mat lau athiang mi asi cha suan nak zai mat angai lau nang la kai bal chu cheu nak kan silau a shram in throp mi kan si cha a suan nak kan chunga khau chu cha a kan suan nak kin mu a her chu cha kan suan nak kan chol han a her e chu cha kan suan nak kan phuan a her pathian chu adik mi la zum ok tak mi asi cha kan suan nak kan mu e kan phuana chun pathian akan ngai thiam shim lai akan thiam shim lai na in suan na am hu lawe a phuang du lo mi kan si sia chun pathian chu li chima kan ser si kri chu kan chunga lau kri kan ngai lau nun na kan ngai lau lam kan ngai lau beta kan ngai lau chu cha hela kan ta shim te lai
เจ้านักชงนัง CEBC zoom ตูอุลนานุจังโมครีนังไงจังโมนัสวนนักนำหูจังโมนัสวนนักนับพวงจังโมครีจะเจ้าทางการสมการโกขจำนักตีนการโกเจ้านักจะเจ้าทางนัสวนนักจะอิ่มหูเราพวงจังหานัสวนนักสันดุบินอสันมิจูเจ้านักอสมีปะเทียนสินะพวงโลครีเนไวลัมตานักจงอัดเขตนี้ที่เซนทองอินฮอร์ฮาบรรทุกอินรันเตอร์นัสิไลรันเตอร์อันดูรันเตอร์อันดูอะตูสีกันเอาเลยมันเอากันเอาเลยกะทิแปงมินฮาจูอาทิเขามีลองเตกันเสกะทินเลยอะแอซิดตรงเองอาทิเขามีกันเสโจนักจงอาทิเขามีกันเสจูจากะทิแปงมินฮาจูอดเลยกระโจติกำกันดุนากะทินะเกเลยกระโจติกำกันดุนากะทินะวันรำก็กายติกอะอาตังเลยกระโจเลยเฮละเขามันกันดุนฮาเราติกะทินะนาอินใจทุกกันดุดเขาหาจงอะชิมกันดุเขาหาเรา I can't pour you guys นังมาดูทีมนักเตนักกัลเฮร์จูจ้าอาจุนบอยครีมินจังฝักกันโนกงฮานัสวลนักอิมหูกสวลทีมฮิเจ้าหางโลนัสวลนักจูอาเจียวมีปะเทียนสินพวงไงเทียมนสิไลกันดีลักเตมิชินตันเฮาเซบอยป้านามินกันทางชัดอุปเลงกันนักเวทีนังมาการเป็กกับป้าชิมนักตีมีนัทองเทบียกับป้าอดีนักอินกับป้ากระชิมจังกับป้านังมันมีโคเราเป็นแรงเรียนตัวนังมาเรนสโลง่ายตูกันหนูเลยกับป้าก็อุเลยกันเอากับปีเลยกับปูอันที่รุ่นกันที่รุ่นกิ่งฮาโลเจ้านักนัสีนักจุดเฟียนเตอร์นะมุยนักชงกันมุยนักกับป้ากันชงโคที่มีเฟียนนักรุ่นเป็นฮาโลกันสวลที่มีอันนี้หูอีนังมากับป้าเป็นดูนักลงทินอันไงมีซุ่มตุรันสีแต่คงหัดจะสังฝักกันนอลกับป้าเจ้านักชงก็จังอติมีเป้าจูสวลนักชงมุยนักชงอันนงดิ่งมีกันสลาวจูจ้าจุนกับป้า CEBC zoom ตูอุลนาวเวียเตหีส่วนนักอิมหุยนังมาสินะอเป็นมีอันซีโคนักดิ่งจ้านัดเทียงทางทัชวนักกับเปียกนะกับป้าตูนี้ตูจานิกชิมมีเบียเวียเตหีอาชิมอเรียลตูเกี่ยมันนัสลสุมปานักจ้าสชิมหน้าเสอังไอตู CEBC สุมปานักจ้าสละเสนังมาสุมปานักจ้าสกาวเสตียอุปเลงนักเวทนังมากันิมเปกกันินโดตุกับป้ากันทองชากันนุนักกันใจจงเวียตินังมักกุเทียงจุกอับอินที่นานี้แต่เรามีนไปสุขมินินสินะลงลบนักตั้มปีทากันจำกันเบียมีกันปะเทียนบุญบานในทางเล็กชนกันเบียก็เส